jo crec que si volem mostrar una determinada característica, millor que no la diguem, perquè això podria arribar a fer perdre credibilitat al text. Imaginem que volem expressar una idea com ara: aquest tio és un penques. Pot haver-hi un personatge o una veu en off que ens n'informi, però potser millor fer-ho així. Sandra, non dormi. Guarda che musina che metti. Non lo toccare. Perché? E beh, che fai adesso? Piangi? Va via, Ma cosa t'ho vattene fatto, via, Sandra? vattene via. Sandrina, dimmi. Sandra, Lasciami. guarda che svegli il bambino. Sandrina, ma dimmi che ti ho fatto.